Ambere ankiathisha kona ngushokire nkatho cia mwanya muno nontu bwa kuona kanya kwatana batuki Nteto cia Weru Jumaine ndina manorethetie boe ya Antonia Maureen Kinyambito wa wini wa Kingeru na mwana leto mathithio ni Maureen Kome yayo yakirete orito utuku bweru ari. Mabitha ba thirikari ya Gavana Kawira ocumirio muthetera nyuma ya barua ya Salesu thuranira kuolota wa thirikari neu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua kuwa thirikari kambiriria weka borisi ukaria factory cheka wakienda kurieria wamba. Akariba muimbe kuromba wakirwa chibitari ntere chia kia irogo kuothia rugendo rocho tungata. Kamiti ya kinyanilia kuthonjo gwa tibwa World Coin kia Kenya barabara kiete kwethira baichi andikithia. Ambere ankiathisha kwa rengi nanga kuwato geni monanio to mathithi Maureen Kome mbito wa wini wa Kingeru Antonia Maureen Kinya. Tukiambiririni ati nyuma ya mutheteri wa Kyoto Salesu thuranira kuandikira barua mbungi ya seneta mwina kiama ya kurwana ungumania niyo EACC akiendo chonkono kwa kira kuwe wa mbabwambecha kithirikari ya kaunti ya Meru nenderu aria wati mbaruba thirikari ya Kawira ibishumiretio muthetera akiariora no ya bithaa munene obisini oritingwe bwa mwingi James Mutia na uwete amu ya manto yarayageti riboti ya Salesu te ya uma na bayeta koti umuthitanga ni ubadhukiria rietwa no ura wacho aiteke MC abogeta isti noeka borio na uwete isiasa imbe ukumuibwa kenda kurieria na kuangaratania Gavana Kawira ataritiria Meru ngweka itenyo kaunwe mwandiki munene kiamene kiambas Mugambi Manyarane thirite agishumiria na kuwa inyore yani bwa kandarathi thirikari ya Kawira bubatere kwitha bwechonkono ya burato kwirwa imuthuri Muriuki. Na nyuma muteteri wa Kyoto Salesu thuranira kwithwa andikite rwanino kurwana ngukumo ni EACC rutha urichunku na kaunti ya Meru mono ruthengete obisi Gavana ura utumira mbeca ara kuringana na Salesu thuranira agwite kwina mabisa ba thirikari bethe bagitumira gwita mbeca thirikari neji indi amuna bobu muthenya na arua mutongeri wa ndiko obisi ne Gavana no enchamba mbithi bena abisa munene o manthujegi wa ndiko ne James Mutia bethe bagitumira kuregana ripoti eji baro echi andiki nyingi na imwe ciandiki siasa baro ile imwe ciandiki yekerwa baking powder yekerwa chukari na chumbe kenda manto ya imba kenda muntu bakwachi a political agenda so ingwanda kwera anto beto bamero manto menge ya matasina ya kwarirwa ti ya uma yorongo na itera kinya tokapuru manto yonde ya kinya ki that level karite o mbecha cia tumuro bwego ri bati ene muntu na kweja akageria go change the topic au gakabe keri mbecha baitete ngwina thirikari ute muntu itete ngwina thirikari muntu gekeri mbecha ora bati gwikirwa riragwitira ngo githirikari na ikyo tumigwa gwe gitugita pandiem iro gwithwa gwe gitugita traveling allowances gwe gitugita accommodation gwe gitugita gwa catering and mantu jo jonde ijo jadidekete ora jabati kuthithia na jadidekete jakurukitwe kuma county assembly jakurukwa ni control of budget jakurukwa ni accounting officers bonde na muntu urekirwa mbecha ora bati gwikirwa na gutara anjire na kuringana bo bari go thiringi nyemwe urete dabatukira EACC eja kuthithio chunguni bao nontu baketho bakemiakanya ondoke mbecha cio bijine inkurugia mbecha 1 million lakini anto bele batatu batabachua bekirwa au kenda bathukiro marietwa kwingwetika manto ya kisheria yaenda ke EACC yakagato ya batu kuthiato kila topa kuhakikisha uti muntu athuke itore yake na muntu akubonya kuithetera kinyanto ba EACC to welcome na ndenda rera bakeja nonto neni jainete form ira chionde neni ndithite bantu jara jonde jatumirite utumiri bwa mbesho bishine Gavana ni beje kana bambite nitawaambia ukweli. Amna bubu baugite nyumene bakethwa bekinya kotini na je nio mabunga bakethwa bakichumiria kira tumire ndega gwita kotini nuija mata cannot be investigated even before the court ndateka ndona oni romba gwita kotini ngakarata nkuingira usunguzi kwa EACC
usunguzi bwa DCI peja kuthia usunguzi bwa county iriko agintu kira kiumba gwa approve manto jaka na kiumba go clarify ntu go bwega ntegete na moni jakwa ni report ya EACC ni report ya control of budget ni report ya auditor general ni report ya DCI ndona oninke ogea koti no tuba manto jako personal jamba tiretwe muntu omba kurunga manto ani point akauga this matter is before the court na tuekere before the court cannot be investigated kira mzinge cha government so ndona yakwa it should be the render of last resort pambe mbetere usunguzi bo bunge bodithie actually ngeta kotini kinyande na report ya EACC ekiuga gote uthuku bwathithekete iro inya case yako kethero ina inya ya defamation na onimbo beta because we are doing the analysis demo ni account chianto demo ngura for example mtu fulani account yake wewe kariba jia kuthoma ni mwara lakini hata kumeticha kinya court automato ya tamonga kotini bei lazima mandoya ya tamonga kinya monga muthia ya tamonga court again a statement ya bank ile wote kia bongo bwera utari rongo amana bobu moria kaborio akiaria tere Nairobi edwa kiugo jukumenya mantu jaja kunde na mono petitioner eta mbere mono atnenkera mero receipt la jumbe kwa attach that voucher kendo nikithana voucher era ikuriwa thaina mbeca cietire gutumba kuthithia allegation uga mbeca ntumite na voucher 5,000 no tegwa ki voucher 5,000 itumite jita kiu nontu gutimbe ciria agwite na receipt so accumulation mbeca ira ciejaga omba kwithirwa office ya governor etho ikite o pending bills keja kuruiria muigwatene ikio tumukwa na figa ingi yura ko ni nte kwanda kutuika kwina ambisha kuretwa ikio nikithanagia ati mbeca ikuritwe ite na ajitite ira ni operation office ya governor nguruki mugambi manyara mwandiki munene kama kambas agutenyo chonko ni nguruki bubiri kuthithwa kirimando jige kandrathi akiunya gukumba kuba kwenda ungumania kithirantu iba itire ngugi na mbuga kinya percentage ira bakuonaga ka find ga watio kinya 10% na mbe cyo kinyitwere no myaka 5 itiri nawe urienda kuria 10% kendo muri ambeja chiawe iu tiko wora biashara iu ko ingugi to kwenda kuitania ngwina antu ba tenders antu ba biashara na litingu bada baitirite dirikari account ngui mtoro getu ambeja unde na ambeja tritendi bwejire tukabeka ira miriki mara moja lakini mukathithagia makosa ya kunenkanira mbeca chenu kuma muko no ntubayamba kaba kuya mbeca no tibirite kuriaga mbeca kana kumana kendo uri wa mbeca ciaku ntobia nu birewa birewe bithire aito kumenyora bukuthia na mbeca iu uthi no tuthi menya mbeca uthomba kuitha kona mbeca unafanya kitu fulani na kinyara weka ingi tuije tutakuja nkiripotera Weru TV becha muthuri Murioki Kaitano kauno mubunge wa Tianist mporo abori na ishumiretia kuariria kumuriko kwa gavana Kawira gukirikana no tumira antoba kweno kwithira kithangalania mbeca cia mumero mporo na wete gavana Kawira arethira gichithari tweneria murungu na noka kuria mbeca cia mumero akiromba nende mbeca kwithira cicho kuibwo kendikethira cikiombote vya mumero na kurutira mirongo enkoloki mubunge no wete boni okoye bwakwana botira gavana Kawira mwangaza na kwithira kiuma wathanine na obisine yawe mporo aretie mushine munene yua Nairobi abrato kuri mwandiki wetu Nteto Boniface Mongela na ojonoe mubunge utigania West mheshimiwa Mporo Abore Mporo ari wakagitene kakati kubira kairi kiria kuthithia kwegera na ndintira kibiri thaiji ikiegero kio kwegera kana kiangara oria kwegera nwe ari gavana Kawira mwangaza no ntubontu bro kwirikana mirori 42 cithito cikiuno kwa kirithirikarewe kaba kirito murungi kaba nyamunya ibarutango yokolea kana irumi ngono bwira na kimero kiwara ntaisi ni onkerie ndu kwantu amiro community Mporo wa mtu na dhuketie ngua ndene mwaka mzima mwaka na dhuketie antu bakite kuibwa lakini thai awatu egoro ile ndo baye witikia obo Mporo na arakia na ndiro wire ngabana ti mama ngabana ni no ntanto wale kwempara uwe wa ile tino mbiasi yetu alenderea akawa gavana mwangaza atibatere kwithira igwatiria atiga kwithira akionerwa nendo bogi siasa no ntokoje borio bokona ni ambeshi chirwe na Catherine
Muthure Rokaria Catherine, 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 Muthure Kadhure Rokaria Catherine, 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 Beche Isiu, ira rutete, Beche Isiu, muntu umwe, Beche Isiu, muntu umwe, Beche Isiu, na tariki imwe, ntuko imwe Beche karuta milioni, tuko Beche karuta milioni, Nisiu, muntu umwe, ida Rokaria Kadhure Catherine. Kingi nakyo Mheshimiwa Mpuru na ashokete orotera mubango jokole juria gavana Mwangaza ethero ithithia nturene ntukuchondesha kiumia. Ng'ombe mwe ililetwa ina kiraka kia black yao na kia white mongo. Ng'ombe na wewe kuthiurunka ndene Meru community. Na ng'ombe na kuthiurunka ndene Meru community ilingirwa kura. Tunenkerojo akabuthi masinema yawe. Akarika ekulu akulu katene nyeri atene nyething we kinyogoro ekayukua ugachoka uoka yukiari na mvaka mulika ureka kilengo to evidence na vindirio ora yukiari ora muntu mvaka chi yachionde aribe yabonde muntu teguranere na yao ndo kwenda oyi mbere inyari kwa thana viana bara kilengo ndene njukua akawira Mwangaza utamaketha mwana na ukimwi kana na AIDS kana na gonorrhea kana na anything niko kwenda kuthiria antu betu. That's what I'm saying. Nukuthukia na nontu bogitumike unande Mheshimiwa Mpuru Abore arena gavana Mwangaza ethire kinyoka nthegoro kinyembere rongiro korona nkuku moja nthuru ne Kenya ACC na bunge Senate bamukinyokia kawira Mwangaza atibati kuthira endene ya obisi ya Meru County. Kawira Mwangaza hafai kuwa katika ofisi ya Meru County kwa sababu nontu ngugira rutete imboru ya Kinyanga County itemia kweleka na ntu wa Meru ankwendo bwira kaumankare akwaria bokuthira right now nontu ore no bukitie na ntikafanya nuri yome ukanyange nje usunguzo kwanza uone kana tena makosa uchoke ndene ya county na kiringira Mheshimiwa Jomothia Mpuru enda kwa kinya kwa uui kinya kwa wakoi kinya kwa kara kinya itia muti kinya ngumako no peu nke reporter Ntoshero TV kumajikaro ne bya bunge kinyi nangine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na kuwa thirikari kia na Boris nibwo kendo karia factory cia kaua kendo kandana na wamba burabu ithirite bweta barikia matureni URETERI muria mendekithia thirikari ciumite kwithire kinyanili bwo kendo shokeria kimera gia kaua nkuma yakio. Gachagua arite yaki mambura ya kururia renki wende bwa kimera kia mushini munene wa Nairobi. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na ruoretie wende bwa kaua mushini munene wa Nairobi ruare akinchuku njeru ya Nairobi. It is indeed a historic day for the coffee farmer as I ring the bell marking the reopening of the Nairobi Coffee Exchange auction. The bell we ring today signifies that small-scale farmer who has been toiling and sweating for peanuts will meet the buyer and negotiate the price of their coffee. Gachagua na kuwa thirikari cia county cia tira thiba kawiba wita license ori ministry ori minio ya tira baraba kura kawaka baina chio. County governments will license millers while the auction will be under the Capital Markets Authority for stronger governance. On the other hand, the Agriculture and Food Authority will license the buyers. This is just the beginning of delivering the coffee subsector reforms, which began as President William Ruto instructed me under Executive Order number 1 of 2023. The reforms we are undertaking are based on the resolutions of the Coffee Subsector Stakeholders Conference, which I convened and chaired in Meru in June. Na itetea mbere na kuwa Kenya ni kumairia kawendu Thaa ikimera kiegete no guni kiari minya nini na kuguna barabati kurita ngwe nene. Na kuwa nende bobatani ati mabitha baburithi bagai kwa kiwanda bionde bia kaua ni bokendo tira gutina wamba rengi. We are determined and I want to assure our farmers to remain calm and to continue increasing production, to continue taking care of their coffee. As last Sunday, our Cabinet Secretary for Interior and National Government Administration, Professor Kithure Kindiki, has issued instructions to the National Police Service
to provide 24-hour armed security to all our coffee factories to protect our coffee from theft. Gachagua na kuwaiba karire nthi na arimi bakawa babathikira bura bakwenda na bakabwithia bura arimi bakwenda kubwithirwa. Ukoni ambassadors na kuiba kwendekana nibwo kenda kwambarari na kumenya thoko nthi chiome nonto bwa maketha ya Kenya. Munini wa rais na kuwa kaitene karabathoma kauikare ya mauria riguru nonto iko kabathometherie na kaitene kawantu ibeite thakia kawaka. Mimi mwenyewe nimesomeshwa na pesa ya kahawa. Na zamani mwaka 1970s 80 kahawa ilikuwa na pesa. Ukipita hapa katika kwetu hii maduka yote imejengwa. Hii majumba mazuri yote imejengwa na pesa ya kahawa. Ukienda huko kwa reserve utakuta mzee kuna nyumba yake ya mawe ya bedroom 3 ilijengwa wakati kahawa ilikuwa na pesa. Lakini tulipofungua soko ikakuwa huru. Tukalete millers wengi, tukalete marketers wengi. Hiyo maneno ilienda mrama. And that should not have been the case because liberalization of the subsector should have had more gains as opposed to losses by the farmers. And it's because the subsector has been captured. Ya kwamba kuna wale wameteka nyara subsector ya kahawa na wakulima. Na bomuthiana kuromba arimi na biashara bakawa kwithira bena kuumiriria edu nyuma ya mwaka yuyu mwe bakethira bakiagirithia kimera ki. Mutavumilia? Tutakuwa na shida kama 1 year. 1 year tutakuwa na matatizo na hiyo watu. And I want to prepare you, muvumilie. Mutaweka mshipi kazi, mtakaza. Kwa sababu unajua pale wamama wetu wakibarikiwa na Mwenyezi Mungu kupata watoto, wakienda pale maternity iko duru wanapiga huko na kulia kwa sababu ya uchungu, lakini baada ya few minutes unasikia ngemi, mtoto amefanya nini? So hata hii tutaumia hapa kidogo. Watatumika kwa magazeti, watajaribu kuzuia, watakataa kununua, mvumilie. Because tusipofanya namna hiyo, tukikubali maneno ya hii watu, watatuumiza miaka yote. So ni mzuri tupigane 1 year, 1.5 years maximum. We sort out this problem once and for all. Mkulima apate soko, auze direct kahawa yake. Because ukiangalia ile bei kahawa inanunuliwa Ulaya na ile mkulima anapata, unaona aibu. Kimushemano yo kubanga ni oritingo bwa thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi mwaka yo 2023 na 2024 mushemano yura yo bwithikirite ntere chia thiga kariba mwimbe borete thirikari ya gavana Juke ubakira cibitari ntere chia Kairo guibo kenda bomba kwa mukira utungata na udho bari wa kwina cibitari nyingi ntere wendu itethire cibatethia bune ni kwithira yara maingi itethira cina ndawa na nyamathaga yange yetumia bratu tariri mwandiki wetu Nteto Mugambi. Turiba location ya Thiga wandi ya Mwembe kirigicigo mbunge kia mara muthenya we munthi baraungaunga na kurikana na mabica ba thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi kenda kunenkanira amendekithia mao maraba kwenda baruthiro thirikari mwanko thirikari wa 2023 na 2024 nibaguturagia maoni ma mauntu maria twikarite tukiona twina batuna mu thirikari iturudira ta mauntu megie maskulu na mauntu megie thibitari, mauntu megie barabara, stima na ona kilimo. Kwa ugu mauntu mau monde tukumariria tukweja na ndina jionda ile tuonaga ki mauntu mau. Mwena bubo bariuga maita matitarika maraba unganite kiri ikarota bibi kunenkanira amendekithia mawe ndi amono ugicunje kiemwa kuma kigana ikyo kiomba kwithirwa agikirudwa kiri mendekithia mama. Public participation we to call it just a formality nonto mauntu maria ma twaragiria maingi maria macoka guthondekwa ni implement one mauntu manini muno na nokyo twatiga twagwa munde mantu monde twandikithia in the next forum ile gauka next year 2024 tukenda kuthi through mantu monde twandikithia tuone megana maruthe na tukwariria miradi mingi muno especially Kairo dispensary
ira twekarite nayo kagita kanene muno tukiriraga nontu bwage kurubaingi muno pro kukuma kugwetwo thiga bakithinaga muno nontu bwa kodi maternity nitwakire maternity na ni maternity yakirwe gitariraja muno lakini mwankanda ikeno iti operational na nä tå gå cokia nkaro no ana rä twauga thirikari nä tå rå ndagä ra nä batå rå ndä rä te mamwe manjio na marä a matigä rä two rä u nä mo tå kugaga ä tå raithä rie na njä ra ya mwanya akithirä kä ria baugä te cibitarä må themba wa dispensary yao ya Keirå nä akobobanire batagunä kaga na ngä ntå kä rä cibitarä nu bakiendaga ngavana må thomi njå kä kå baretera mä rigito na nkinya macini cia kå thima mä rimo kä rä cibitarä nditwareterwo itandao lakini itanda biria ni itanda birio normally tita itanda biria required kia mtu ali maternity so no katuringirwa mba county government kuringa batu anengania maoni metu itanda biu birondekwe nontu tai recently ana baili ni bala jaliri to au lakini amwe no gura idia facility kuringana na ana boba jaliri au it does not deserve Italia campaign ejile na itanda na ntabio ndeka ndegu jabamo bakifane bikolo itanda inya na kuma ende umwanka daino wote ukalolo kutuona tegweje mattress tutegweje milengeti twegwile kigo itanda ende yakwanta biona lakini ndegwile bikolo biejile Italia campaign then kuma gote ntuponge twamenya tukwenda nayo kaokelwa ona to idimijandi piange ona jienge ona ikonekane tuleterwe kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Kathoshe mwenye muno kiwa Martin Mugambi na kiwa mutegeri no ntobwa kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cia Weru thai mwato nekanya kunogo kanini ndi tucokerete na ndeto nkolokio geta kuraya. It's tough to keep young go-getters entertained, but GoTV's got entertainment for little ones of all ages. Even the youngest adventurers can join Arthur and Interstellar Ella. Older kiddies will fit right in with the mischievous Alvin and the Chipmunks, and big kids can gear up for supercharged adventures like the Danger Squad and Garbage Boy and Trash Can. Stay connected to GoTV for family-friendly entertainment for go-getters of all ages. GoTV, love it. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Gako watu wageni na nkathoshe mwanya muno no ntobwa kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cia Weru thai mwete shokirani ati urolwamirete olwamye ki utumiri bwa mutandao na kinyete mbere ya kamiti ya gyo kinyani libo kendo tariria kethira kwino wati bweku kia Kenya barabe ichiandikithire metho yo ya yo World Coin Commission na tarireti bandikire ntumiri kulikithia na kuritira Kenya mukana na kuwa utina mawatho ntheuroni ya Kenya yarayombekio tetheria kurieria kana ukabironto ya boya brato kwiru mwandiki wetu wa Nteto kuma mushini munene wa Nairobi Anthony Wakathenya. As the data commissioner, do you understand the real intentions of WorldCoin? Why was WorldCoin offering money to people?
This information has gone out. Do you know how it is being used out there? Why didn't anyone sound an alarm on this way before we had so many Kenyans queuing up to actually have their iris and data taken? What is the risk in the data so far outsourced from the Kenyans? Bibi ni biulia kumakia bunge bakamiti ya ICT bunge ni nene bakiendaga kumenya kethero Nteto ya Kenya ilija jukiro tukira medho ni kambuni ya Worldcoin ni mbige wega na bala igotomeka bala alimbele ya kamiti ni commission ya umenyeri bwa data kana Nteto ikonena ya Kenya batongelito ni commission ya munene immaculate kasait agitetera commission ino kasaiti nilitite tipota gitengo dibandikire baroa kambuni ya Worldcoin tariki 30 mwezi wa 5 mwaka uju bakenda ya kambuni ni rungamia wandikithia bantu kwetukira mubango uju kasaiti akelida yete kambuni ni tabadhikilia ni athile na mbele na mubango uju mpaka lile mutaratara uju lakinyile kuonekana ukidhidhika nyombani ya KICC kasaiti nilitete nyuma ya kumenya utungata bwa kambuni eno ni bwadhijaga na mbele ni balutile mukana kire ya Kenya hakoni nabo kunenkanera data jiao kire kambuni eno. We were not satisfied when we did a spot check in April. We issued a letter of cessation. We issued a public notice. We issued a letter, and we also went to court to have preservation order. We found ourselves in a situation where, even despite our caution to the members of the public, they still went ahead to give up the information. Mutongeli jo commission ino akirije na mbele kwelidete batale no menyo bwa mekaleka malama didikaga nyombani ya KICC. On the operation of the KICC, we were not aware of the engagement with the KICC. Kasaita kelide getukwina wagibwa watho bulabo mbotetheli sonkoni pokoni thina taino gatega itengo mwanya. Chair, when you look at the issue at hand on Worldcoin, they are beyond data protection. They are issues that touch on finance, on crypto. We don't have the mandate to look at cryptocurrency. There are issues to do with the cyber security. We don't have the mandate to look at cyber security. What we are saying, the current law as it is has gaps in terms of making sure that a cross collaboration at the point where you approve a registration exists. Kamitene ya ICT hedhe niliditie tetenganirito ni masokio kumage commission yeno na imolite kusokia bionde kuitokira kuandika ripoti kile kamiti yeno mbele ya muthenya 5 kiumia giki. Because now it appears that you did do your job, but somebody has pressurized you to keep quiet. We are seeking your written resubmission of responses to the questions that we have asked. We have found the submissions insufficient to totally exonerate the Office of Data Protection Commission from culpability. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kadhinya. Twetambire ni ati mitaratara na sheria njeru ichiambiriretie kuthiatirwa kio kamati bwabiria mushine ya maua ibokendo tira biriba kwewete yo kiraba batere ya muya mawatho ya mero ni amunoti makanga agachiria biria ndoni na njira yo mukumia ngarine yawe Kenya na biria kethira kia ya wa kanya kwithira kithurira wewe ngwankarira kwenda witanio mukana yuritiki makanga yara ya tithira ya kithiatira mawatho ya burato kwiru Dennis Mugendi. Ni nkuma injega isokerete kiri ugendi stingi ni angalise matatu ya maua kumani na thirikari itongeretwe ni OCS wa gituo kia polisi kia maua Moses Kameri kuwatanira na biama bia matatu gwika mawatho na mitaratara stingi na iji bone kumania na makarika jaruaja wa Gindoni ngerekano agendi kutharanwa antu au moe aithurira ngari ria kwenda ikugenda nayo na challenges hapa stage ya maua kuwa watu wamekuwa kivurutaniwa kupiganiwa kwa customer. Tumeongea na tumekubaliana kwamba kazi ifanywe na the right discipline. Tumeongea na watu wetu, wafanyikazi wetu, wala ni stage attendants,
wakubwa wetu wote tumeongea nao, hao askari tumeongea na wao na tukakubaliana kitu ya kwanza, watu wa pikipiki wapewe nafasi ya kuleta customer stage, wasinyang'anywe hiyo nafasi kwa sababu hapo ndio wanapata riziki yao. Na wakikuja pale stage, tumekubaliana na wafanyikazi wetu kwamba msivurutanie customer wacha apewe nafasi yake ya choice. Aja nakio kiama kianga alisema washa ikietwekewa kia nguo iria mandereva kondakta na makanga babateretwe iwikaira utungatine bwao mbisa bya mabingi na bio biritwe nibikobie tontu ni jamwe ja mawatho na mitaratara iria ikitwe na uria akagirio nene au nembini akamenya utikwo nu maigo ja mutheko no kujukirwe itagaria kuna witu gweteta nene ba thirikari na nene betu ba stage boturetete uniform kenda abiria betu ba Nairobi tundira na ngari Nairobi baraba guta Nairobi wajo gateka muntu mwitongoge akina kuthoena uniform kwa no gathingata na gintu gya kunya kiaura ugateka uniform uri kuthoya andiki marietwa kwa ugateka ye kwa andiki mawashak kwa ukamenya muntu no mawashak inyambagie kwa kaura ukamithingata kwa mawashak ni hapa ya abiria barabeta Nairobi abetha na safari mbalimbali hapa na pale tuko tuiretwe sana ra tukiona batu biondo bietu tureyage kwa safe customer akonwara ukaranthi ageta safari yawe atigusumburwa nenyero tia kiondo gya guko uronya ikintu ngari ni nyenja getikana kintu kingi weya wagitirima ofisi ni ara kwa mawashagi ukayugia no weta waniri alafu igari iko sawa hakuna kupinyana hakuna kusimama kila mahali. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Kongi na kuni ati MCA wa Wandi akeja ikeneiba na uwete kwina obatu bwa mukuru wa gavana Kawira Mwangaza Murega Baisu kwithira akinekirwa BCA na kege na kenda omba kwambiriria mibango ya kuringa njeki kana kaiye karautariria no kagetete ambere note ya nilwari wa mwana muthakabe kulukira mantu ya marito uturone bonto brabo tumete baba ingi boba ketha bagiukuma kenda wa chimbogita mukiru wa mitheka na aranirite na MCA ona atoeshio ikinya. MCO wondi ekenja etigania West Ken na ibae awete kwene tumikio obisi ya mukuru gavana Murega Baichu utengwa na kwewa kigina kira kia mumbithia ukiria kana kaye karakwe ikaurerete mantune ya utangi oturo bwako ofisi ira nebweri otambulika ikethira itengero kinyambeta nikenda first gentleman akethira aina program yotetheria twana totwiye nturene na riu ni romba ria romboa ni mostly ekuru bakuma Kenja ward kana tebo lui ibo etegeria Murega ethira ri ofisi neu nethira kia wambe cheche thirikari nikenda omba kurita ngui a boy child kuringana na Ken itumikene ne gya kwithira kwena obitie ana bari thai nebo baongosete kiri uchamba kana kiri manto ya maingi na power ni urite kiri kana kakaiye na kana kakaiye kachokete nchovine no ntubo kwithira manto ya maingi ati kuomba kujikimu kiri maisha na baraki nyaba ina kuomba wika michie indaka inkaimo na no ntubo ni konkromba atongeria ya baratu ina bontu kuyeruari etaima turene yenu bo make sure ana bandaka iba wita college Kenja au twina vocational training centers ithatu twina Mitunto Youth Polytechnic twina Kenja Youth Polytechnic twina Thamare Youth Polytechnic na chukuru ichi on then kuofa skills kire manto ya kurua kire manto ya miako kire manto ya carpentry kiri driving na mantu yange ya maingi miario yawe ni watimbaru ibamwe batongeria bakenjae mwana ona atero teno arairua ote forum ote kinya non government organization chieta ikara kana kaiye yora kana kale karirakua iruare kana kale karaiterie ka queen in the family kana kaiye nako ka libera in the family no tukinya kana kaiye ka express feeling yeko kaura kwa kurira ko tento murume we ko muka no to muka no community kwa muka no abwiri kurira to murume ate bwiri wetate kurira kwa unende kana karage to inya ko ikamenyekane imuntu na muntu na watilwe
ari betu bathoma umenye bayo kwa kuraya na badia twana boys tietwa na boys tietwa jari akuthoma umenye community yetu itikura itureri au ari betu betera kurambi kuraya kwa unia nkuatiri ekuru tumenyereni mwana omweyo ora tukumenyero mwari na muturiti na njerera muturiti ni turi omwenda nkuruki ka omunanukia no ntukunanukia mwana iko gutumathuka kana kakaiye katibwiri kwithira kakiya muchie mathayara ya tibwiri mwana bwiri kwithira kiya muchie by thayile nake ya kwithira kiya pasti thayile nonga ake kwithira kakumite ngwine ikweleka lakini tenchobine na mantune yangi na toetekanirioso akoro ne babwiri kwa wanafasi kwithira bakia na sheria chio chia michio bora bwiri kwithira yitata ikiendelea lakini te mwana ake ya akunekiloa ne muchiari mukuru akethira atikumenya ina mwana akumite ethetie na akubwitha kia buriku aretie gitara kwa na certificate ya kwambiriria kenjaini udon sako kiri atongeria baikundi gana rimwe na 15 birabie na memba nkuruki ngiri 10 ireketherere sako embere buruthokone kenjai nikenda kinya batwe bange kuma omebe ya kuyuka kiambeje itieto ya sako nikenda tomba ukura bwega na kianjae ikure kubarira ofisi meri itandatu mwankaba umbe kuwata inya nikenda bendelea na mantu yo bari independent kuri ya biashara bakenjae tuwiritu twakua no ntumantu yamo yara yato ya thina wita kuromba mbecha na interest inene wita kuromba mbecha twitwa tukelenkana tukandika karatasi nkulukie 10 iruari tukona sako ya muntu tukumenyana antu bakumenya ntura tietu nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika batiri umwe kuma Ntere chechuka noreti aciari kuritana na bometwe meakenda ba Kenya bena kirekio turone ari waciari baba ingi beichiomia no chwibwa mwate yontuko edubate menya ethira na bone atumiri banda wa chimbogita aciari nendi barombi kwithira beichiomia kuthiatira na botira bate wetania na nto kana metuo ira yombike kwithira kiangaratanio turobo ya burato tariru mwandiki wetu Nteto Samuel Gaishima maisha imekuwa ngumu igwira ya aciari gutumira kagitaka anabago bari rutha rwa mweri wa 8 kubarunga gikristo kenda bakora bari anto bari na mitugo emiega akiaria kia thoni kia murano kanichani ya Catholic ya St Joseph's Muchiwachuka batiri mutetheria wa parish ya Chuka Father Edwin Mutethia ariuga igukurukira uredi bwega bwa anarira bari michie aragukaigwa kuri na ndoni imbega kinya kirema chukuru. Wakati huu watoto wamerejea wako likizoni. Sisi tunakaa na watoto wakati wako shuleni. Lakini jameni wazazi ni waombe ya kwamba tuweze kuchukua nafasi ya kuwalea watoto wetu kikanisa. Malezi bora ya watoto ni muhimu. Ariuga ana mono ibakorera unywini bwa bangi na ndagwa irachinge cha ntogona onto brabongerete anene wagibwa ndoni machukuru. Mambo ambayo yanatendeka kwa watoto wetu aswa shuleni ni mengi na mabaya zaidi. Watoto siku hizi wamerejelea katika kunywa mandawa ya kulevya, sijui ni kama nini, aswa bangi. Unaenda shule ya wasichana unakuta wale wengi bangi ndio imejaa huko, kitu ambayo sio mzuri. Unakuta watoto wengi wako katika miandarati. Aciari bamwe bakiremagwa ikumenya koreorera anabago bathungira ulevi ni bobo. Nashangaa wakati mwingine tunakaa katika shule tukijaribu kuangalia makezi pale ya nidhamu, unakuta mzazi hataki kukubali ya kwamba mtoto wake anavuta bangi na anakataa, na unakataa kabisa mpaka apelekwe apimwe ihakikishwe kwamba ndio anavuta bangi, ndio kwanza utakubali, sababu matokeo yametokea pale. Na utakuta ya kwamba ungeangalia vizuri ukiwa hata pale nyumbani kabla hata hajakuja kugunduliwa akiwa shuleni, unaweza kufanya nini kujua. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Kathoshe mwanya muno kiwe Samuel Gaishima tugita na mbere ni ati rukorora ruingiro keyote wanajirera yagirete romba kwithira rwetetheria nene ye kumenyera na kuonokia rera boy kulingana na mwerekeri wa rwangirwa rera kaunti ya Meru uroshemanite na mbeo mbithi baraba wishumirete kutheria thokone che mutu ati la rene nyanto betwe Nicholas Chabari na atweshia tariria. This youth group ibamberie gutega ne atatumba kwethia takataka mbesa warira gikundi ikimwe kiambe mbithi kuma ntereino cia gembe nothi gikwirutite ntugo ya muthi kuthiuruka taoni ya Thaa taoni ya mutu ati na kinya antu betwe kiongo bakitheragia ataoni inu ikumenyekanite ati ukaya kwithirwa antu bakairutana mutigo gwa kwathurana ruko rwarumba akwora na ruko rutomba akwora rwathi na mbena utetheria mantoni megie michenjangirie ya riera therubwetu ni bugututetheria ku manage climate change nontu solid waste management solid waste that to produce and ya Meru over 85% ni organic waste. Organic waste igekwa mbaya yakwa dump site ni produce methane na methane ni atuma tukagea methane gas ni atuma ni among the gases that you atuma tukagea environment change kana climate change na kana cause global warming. Kwa hiyo tukathia proper solid waste management tukalita that gas from the atmosphere nikaenda tweberia ugaruruku bwa rera letu bunge tukaeberia mirimo tukiwa waste management irresponsibility etutwende responsibility ya mtoro wandeki county government responsibility ya mweri kana uronge it is actually a collective responsibility. So today bito kare abio ni kuoni antu nara kuonde in the entire sub county that waste management inmwereto nebu nonto kumarukire twejire ao kwera thoko elare tukari mutuate na ntobeto na inyakaelo nonto tukwethi manto yayo onde ikenda ntobe ya kuona for sure it is our initiative. Kulingana na director wa manto megie rera kire thirikari ya county ya Meru uroko watanirite na mbeo mbithi baba aliuga kwina arutha kuma kire thirikari ya county ya Meru kire muntu wonthe ura aomba kwithirwa ena moroto gwa utetheria mantoni imegie kutheria taoni ino na njira ya kuthina mbena utumira rukorura bwega gwatuika kuri ni enterprise kana biashara yomba kuthithwa nene wante muyuthi kana muntu mushima kana muntu mukuru kumba kututetheria kumanage takataka thirikari ya county government itina pingamizi nabo kwina proposal tweta kuandika kwina initiatives imbinge cia climate change adaptation na climate change mitigation onogu nabo anto ibore tuibathina mbena kwemenyera ruko na kwa igaruko obwega nikenda abathina mbena utigira amitaira bokara ina utheru inkuromba atori bonthe by Gembe North Gembe kana Gembe region 95% ya takataka ira to producer kana ira tondeka area je ni organic it's only 5% ira itheru iri inorganic kwa hiyo tutumaira mbeche nyingi ni ntuboka mata gintu kiri very precious to us tukagikia dump site ni untu ikiungeno kwa hiyo ndaromba atori by Gembe North na winyi bonene ibairitane kuma nyomba mwanka biashara ene to separate takataka plastic ichi kwa kando itiora inyege kwa mwerita mwanko omwe chuba itiora kinyege kwa kuniene mweri jomwe kenda tomba ku manage this big waste organic tomba ku manage by kumitumira miudene yetu no tumitite anto benginya batu tuthwana cia ngwe kwera thoko kana ngwe ya ku manage waste ye ni mtura wandiki lakini ngwe ye ni yetu twende actually madam unombeleza kaua mtu nathira si kwera athiri kwera kuma mtu no na ruko arutaringia arauranthi kendete eterete mtu rethi atia mtu roya so that one is a very very bad mindset na even onto batu emwe what we want to do is change our people's mindset so inya babwe buende anto boto lele tiware we are asking you to part your sense mindset sieto takataka ye yao irresponsibility kwa ni responsibility ya county government so rendinya babu ito bo challenge inya babwe waste management irresponsibility to kuma Gembe North Putan class Chabari Kathoshe mwanya muno kiwe Nicholas Chabari kiwe mutegeri na kiebonthe barabomba kwithia bekinyanilia Nteto cia Weru themwe tukeyerwari kakwendera kaita kianthe tunanjire kinyaniriti wona chelwa mathe 3:30 mbito wa WINNIE wa Kingerwa Antonia Maureen Kinya na Nteto mathithi utukobwerwari okari Maureen Kome.